muri aya masegonda make yakora subscribe kugira ngo video zacu zize kugeraho uko bwije nuko bukeye. Aka kanya Ibrahim Traoré arimo agiye kuba yahangana na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Nyamuneka ibintu bikaze mudukurikire neza mwese. None ibya president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibye bibashe kuba byajya ku mugaragaro. Uyu Evariste Ndayishimiye yabwiye amagambo Ibrahim Traoré, bituma Ibrahim Traoré avuga ati sindi u Rwanda wirwukiniraho. Uyu Evariste Ndayishimiye yari umuntu ukunze gusebya u Rwanda, avuga u Rwanda rimwe na rimwe akavuga ngo u Rwanda azarutera, nyamara akirengagiza ko u Rwanda rutera ntiruterwe, kandi akirengagiza ko Imana yirwa handi gataha i Rwanda. Rero uyu Evariste Ndayishimiye yabashe kuba yabwira Ibrahim Traoré nabi. None Ibrahim Traoré araza arimanukira aravuga ati byukuri ndaje tubonane. Ibi ni ibintu bitashimishije muri Burkina Faso, kubera ko bumvisha amagambo uyu mugabo Evariste Ndayishimiye yabwiye president wabo. Ibi bituma bose bahagurukira rimwe kubera ko yavuze ibintu bidakwiye mu byukuri gusa.